ke Employment Monitoring Cell jangka Khasi Students Union haka arpo tarik nailar kalalit ai da kador khas cabaro san pukhandai ngut ki MLA batcha menteri rangba kajela Konrad ke sama halor ki arpo teli ki mat dawa kaseng banwanra ya kajingkala ya rukam trekam jangka MPSC habai kran shakilar pathai khubor Hashilong Press Club u Chairman Employment Monitoring Cell Khasi Student Union Samla Ruben Najar uloong balabun kisnem ke MPSC kedeko hakarukom trekam jongka bat kadon ka jingbam khoj hakarukom thungkam thungjam kumta nakaliang kaseng menta kasngi karalit ai kedor khas chakisan pokhandai ngut ki MLA knang bakin dumla banyata yathir haying dorbar thawan ban sandur thamma ya karukom trekam ka MPS usamna Ruben ulaya thuru eki kattu ka ne ki mat dawa ka KSU ka de banthong ya u ne ka chairman ka MPSC daki baladon ka kerdan pule daki basu thong hi daki political party ke MPSC ka de ban pendu no ya ka personal interview haka grade B C bat D Deban pendan kam deka kamera habale eki personal interview nak benta ka grade E. Shushu Ruben ulaong baka seng ka dawaru ban pendapat ba eki marks bat kiwe ki mat jing dawa. Mentasni nakalian jongka khas tunsungi nila yo bani ai dorkas borok political parties kapade bat kini ki mat jing arut ki mat jing dawa ba ka ki suri kalabu kunu bantu kala wat wanra ya kata tungkang tungjam ko boga MPSC nakalian kaseng ni ai syapolo kini sa tunda ki MD namar bangi kuah ba ya kani kamat bikin keren boga session ko kaban stand lah syai kesini namar ba kani mat kabakta ya boro kejelah kui kum kisamla kila pendap yang kam cuki kila pendap cimpuli cuki Andre kabos musipan watla kiyo iki max ki bahe Andre namta bakimdon ki itu hani hentai bakim itu iki he ki han ki dubno ila ka ho tikung kaseng nila shim iki ni senja nabi kini kendiat na bladap pidai hi ba nila ibu ya ka nila hi haba ka office jong ka MPSC namar ba ya kata transparency kata jengkut bahkan tungkam tunjang ka MCS but hadirin berlami terima seni bagi pun kicing bakala nakalian jong ka MPSC belada tangi tui benda jong ka MCS dan tak bulan terima seni bahkan kat tu jong benda teboro kini kita benda dengan hemat WPB examination kung kaseng ni sutu ba kung kini kicingja kita ngeja nakapor lada nimla berkela bikian ikan jong ka MPSC ladan pembahasan pusna ka MPSC kalau minta nilai ya ka revolution 1972 halu manta kamshimla amen kimdon kita ki kendon an ki examination su ni curriculum rules problem kimon long kucu manta boro but de halor ini benta ba kini ki cukundum kimi kawe kita cuki bagi ko pembu balik asal pusna manta kimdon kini curriculum rules ki problem hatu kinong hawan kita kata atau komisi tertentu kata ne kiko bandri hatai jingbomton katakan kebabian kebasan arte rakam bagi kilapan pendung yanu kat bagi semua nak pos ni juyo ke jingujo ni hina ba kini samla batapkam ba hadin begilatapkam judon kata ba kejinggawa bisa kejudon kita kiwi bentar bagi habis keren habis recommendation yang tai tikung kita kini bantu nama pakat pa kan tungkam tunjam kan ku ya kejela bawa kui kan ku tra ni man ki bentar kami lea kawan terus bakadu beli nama bangin la ban sei kita ki civil service ngla ban sei kita ki brief patre ki officer kar ki bat it hok ya kam bagi bala ban wara kan menujim bah te nakalian kaseng ni labu yang ni dorkas haboro arpungut haboro sanpundai ki emeli bakindra ikni ki imat jindawa ji binya keren po session baginya ther kinya merjimut bakin wan hakaju kasul imko abni bakadon kanu division apdeng ka ruling ne ka bak opposition hendre kani kamat baboro ni panwan nang hakaju ka kunhun bat takawe kasul hi ba lada ka sarkar ka kwa penkela bakawan kwa pamora ka tungjam ko bakut
kadai ban stang chua dak penkala ki an ki kanun hapo ka MPSC kenang ba kanon accountability na kadang commission halor ka tungkam tunjam te kendiat halor ni arpot li mak jing dawa ni labu ka ba ningkom ni bu ba ka jing tung yu chairman ba ki members ju MPSC di yang jur ki wiki jela hapo ka notice ki tung ki chairman ba ki members ki bala dan ki jing puli ki ba pher nulia ki bala contribute ya ka society ki ba long ki commission ki ba asta Henry di pen pada commission ka jungi nadu ki pori ba mucha hadu menta ni ibi ki ditang ki political appointees ni bo kata kama jingdawa ba ndi ban kinu ki members ni ki chairman tu ndi ban ki political appointees jogon ko party ka ba ar bani ong ba kadon ka an polo kita ba ki nontri sarkar ki ban declare ki jingdon jing am ki jongki ka public domain kawi ka susi kalomba katum ka commission but kibi nontri sarkar kim jo declare wala ka an kadon ndeng kim jo declare u secretary joka commission musim na declare ki SSD te bali musim na declare kata badi kam jingdawa kata badi ga jingki takraw ni dawa ba boro ki members ki dibantu ya ki declare ki assets ki apo ka website bat ki ba bala ba ni ba kandon ka vigilance bat anti corruption directory bun ki samla ki boni juar singi ba kidon kita ki jingkon kadon minta jimpan sa andre yenung incomplete bat kunung incomplete kamdon kata directory ke bala bat kita ki brio ki balik kita ki kamsni di angkam kali kapor pengangkam akan bakti lamun wek ya kata corruption napo ka jela ki week mat lomba ni kwa ni page ki week jela ki post MCS MPS baki week ki kandak manusna kande ka jela ka chui ya ka post mungkin ki post wan sisin ka indusna bali ong baki la mi kita ki nong le MPS examination bagaimana apa clear kande ta ha jela chui ni la kandak examination manusna ya ka arza kena advertisement juga MCS ki pelat mulai pusat lagi post banyak pelat season pelat kila pelat santan lagi post manusna dikena kila kente bepa data kila pun kelihatan ni usna kila pun prepare atau usna kaji pelat bun lagi post kadi ka we i jing suba ka jungi kalomba behila pun tuntung ya kat tu kan ni ki brio ki ba de ki ba don link ki ki han ita nalai dari badal tak saus untuk post kinula amalnya kata di kajing dawa kajing kelomba di ban kandak di examination mamusna kaba security ki umat dawa pengongsan di ban publish ya kamaks ki public service commission ki publish ya kamaks bad kerteng bad marks kamaks apa interview ki lihat kita buat di kecila cumi pan kapal penulong ki kanu examination kapal bui kajing bui ki don ki bro ki jing bakla but ibar ba ka kumba naka directorate of naka department of personal training kala ai ba ka personal interview kamde bandon chu nadu grade show kata ka notification kala alat nuru arja country kiwi ki jela kala putri kam kata henry ka jela ka chungi kidang pen ne sa ka ni personal interview kum ka seng dawa ba ka ni ka personal interview di ben weng motor but nam ta grade ka personal interview bakin di ban kandak hapo kamera nakalian ka seng kisnam ki baladan naru usam arja country kila yale ya kata ka benta kila tho ki dor ka ki kalaya usukma andre kensan usam arja kendang iba kita ki mat jingdawa baka sokari kila apdian kila aja no but security ki ya kena dor kas nila ayu katu kani ki documents ki bapir nila attach lang tang bakal unsuk ki sokar ban situ baka jingdawa ka jungi kamde ka bangi sudawa haler Henry dawa limba baka jingpilian disebut demi kaki ini nakalian ka Mizoram public service commission chairman baki members ki brio ki ba ladi ki civil servants ki ba la pass bala sampai kunju hamanipu ki kuntahi nakalan ki kuntahi asam ki kuntahi kini boro hindi ka jela cumi pat ni members baki chairman ki boro ki politik sudah tinggi ni penbiang ni ki
kini sebut kijungi nang bahkan pensuk ya ka sarkar kaju kapor ka MPC barabor ka orang ba nakaliang juga kim fla ban disclose ya kamax henry ni attach ya ka we kam ini ni attach ya kan ka result ba funding naka Arunachal Pradesh haba ka declaration jong ka pimi ba jo kamax kijungi kalong ka bakhui ba kipimi bat kerteng bat roll number bat ka person interview bat ka marks for examination mungkin iki kipimi ba kim commission kamban ka ba banlehi ka bapuri ndrei kile ka ka bakhu sakawai mat jingawai ba kong santam kolong ba dengi pe yakewi ki jela kini beri ba apply ya ka kam po MPSC ki di bandon di bantip ya khatin chong hamizora di bantip ya khatin mizo ham manipuri di bantip khatin manipuri ajala jungi pat ki aila bit kini ki application ma file di bende tam nong India ho di bende nong India di kaju ko poru ka jingwa ka chui di bendong ba nu ba apply ya kam di bantip ya ka khasi ne ya ka khatin khasi ni khatin karu kanang ba kan sup ban communicate pat ba banyak pat ba ban kini stu ya ka issue bat ke jingi apo ka jela kini bro ina pendiam bat ni kriman makanya rak ka